E pei ua tau mata-mataita tangata whaingaluenga le malo e lunga o social media. Le campaign lea le tō whaavui fo i lea maasina le alungi Amerika. Leo whaapea maila na saunoanga. O te tau o na au maile system a Amerika e whaonga Samoa. Au maile malo fau te ton. Ave se u matangata whaingaluenga le ai au maiska ka fau. E pei lao se mea pei ua kui ele whako ngā ka whaingaluenga le malo le e ngai pei ua le fia. Ale tulangai o whainga malo o taupuranga. E atu mo ese malo e tu mau tangata whaingaluenga ko mai tanga waka. Ai kupulol menga e maisala sa tunula titi. E le kering ka ngaka ko mai oi rea. Maka maalele. Ka ngaka wha mau. E yai sama. E lalal melentu. E okulo se vaenga o kukoko. Wa wakulola ko wo mo la ko ai. E o ai wo kuli mai i ngā luenga. To e au mai uma. Lima kamo ese koe au mai ko. O le leanga ngā koe ngā malo. E o ai Amerika i kaimene. Wa ingo sia il malo Amerika. Le vato tangata e le se poko masa. Ngā hoku lea malatu whainga whaapiko. Ma whaa wawe mea. E le i whainga luenga le tangata nai le i ule leifo. Lea ngā algofo e Australia, kuri mai le mea, kuri age le mea, e Australia. E o foi a elo na iolo.